ni tak thu su ngai ho zo silapon chaw ni tak pha tu ni tarik som li tha ta sum mars kumsan la som ni langa ni khoi ni tak thu su alangai khom ki ditiu Israel Prime Minister Benjamin Security Conciliation Section belapna hun alamat pin Israel sipaite ki gumang te hole Palestine saltang te ki theng tu na theina dingin ki het thim tu na apoi mo hi tin ak dian hi ji ki het thim tu na chu theina dingin Gaza Strip pan pina honglu dinga haktana ho zo si suk veng dinga hi ti te gen khom dinga hi tin ak gian hi Israel Energy Minister Eli in Gaza Strip pan pina lu ding te nang hiding power supply kha hidinga hi ji thui thupuk na le sa hin kidona hi cholawa chi thajing dinga hi tin le ki gian hi Israel official ten US le Hamas te ki hona akipak pi lodan thu atak lat nungun President Trump in nidanga again lo gol takin thu againin athu gian sa ho zui loin Gaza Strip Palestine mi te kuma nodok theiloding a hiu tin again hi Hamas thu gian tu khadin US President Donald Trump in Gaza Strip mi pi te soldo a hi na ding thu hi en chin hella thu su bol thak leti adoi dan thu again hi ziaw nget chin zo phat tak chule thu puk na ahungla ka thu dik le dik lawang het khen phat tak chule zigal hung ki chai pandinga hi tin le again hi Hamas ten US President Donald Trump in Israel te ngai dan le athil bol te opom da hen tin le akigian hi Gaza City sulam pangum Gabel Reyes muna Israel military vehicle ten agal van teu banghem zat ala supu koi Gaza Strip malam panga Gabalia kem sulam panga thanmul kim velin Israel sipaiten mei thalala supu kidui Gaza Strip sunga luding panpinate Israel sipaiten al thalu thalo ji kun mi piten hak satna lin takatu kun mi pi 90% velten tuithing don ding nei loin awmui Lebanon Israel government in gam gilak vela thubui ho suk fela hi theinadin ma la to jing hi Lebanon le Israel ki kala thubui ho suk fela hi theinadin in United States ma puina ki hona ding in thua ki gian hi Israel lena mangchan Damascus al khoi kit hi Israel army ten Damascus khuwa kap naw chun Palestine mi te umna munpoi mo na ho ha kap dew hi na ki gian hi Israel war minister Israel ket jadin Damascus khu Israel spaiten a be ya hui dan thu atak lang hi Ketjen seri president pa kia lekhal thot na chun Israelin terrorist te mun poi mo ho kap do pek dinga hi tin le again hi Ketjen Damascus le mundang dang ho Islamic terrorist ten taisan u loading hi tin le again hi seri sarkar seri spaiten seri tumlama tuipi pam lama tul sukmi te apong tha zel ji kun tu chana thina tu sang khale zathum pha hi tai na gian hi mithilung te mu belap a hi zel jikin mithile pung zel hiding ging chagin hi sere sarkar pui tu khanin sere thunei du te to kitukna le chamna thu bang ma lo a hi dan thu again hi Hamas ten Israel in sere Gamsung akap jigun demna thu pun abolui Israel te sere Gamsung buina avaki kumui tin ngona abolun Middle East galmuna tungding laya te avasobui tin lengona abolui Hamas ten sere Gamsunga Israelin khoinaw zo sikha le thuk kit go hin akigian hi Israel Air Force le na ten sere simlamma intelligence te mat dingin redal le van mat chak dang ho awathak pi koi solkar masa military headquarter te legal van mat chak chum koina mun te akap sit pi kun Israel le na som ni mangchan bom som wala khi khumui tin akigian hi Iran in US in avawna thu le nuclear chungchanga ki hona anei penu loting loading a hi thu atak lang Donald Trump in Iran hi military tha na mangcha ki hona malpi dingin chilna abol hi China in Russia le Iran te nuclear thu to kisaya ki hona nei pi dingin plan na bol hi Iran official ten US in Iran hi military tha na mangcha khoiding a gun na zo si achol san lo le US to ki ho na ding hung tung ngai loading hi tin again hi tun ta ga re news ngai thak theu ji chan chui tan tin ngai te la bon num le mang pha